dečaka koji tako, svi ga izbegavaju, uglavnom svi ga zezaju. On je pauzirao 1 godinu, ali je morao da ode u bolnicu zbog zdravstvenih problema i sad bilo je stariji razredi su nama to preneli, to je našim dečacima, i onda su oni počeli isto da ga zezaju. Ne gurnu ga tako ili ajde skloni, sidi uradi to i to, moraš to da uradiš i tako, ne znam. Provocirali su ga. Kada oni sednu na jednu klupu, on pobegne na drugu klupu, pa onda svi dođu na njegovu klupu, pa ga zezaju i tako provociraju, udaraju. Jednom su baš, pošto on ima malo bradicu, uzeli su upaljač i spalili mu. Mislim, duže je to trajalo, to tako čačka i njihovo zadirkivanje. Nismo odmah rekli profesoru, niti pedagogu, nego tek kasnije, kad je onako baš počeo da se ljuti i on sam. To je u suštini jedan standardan primjer socijalne izolacije. Imali smo 3 takve slučaja prošle školske godine. Ono što je karakteristično za ovaj slučaj, to je da je on do danas u suštini ostao nerešen. Znači, u preostala 2 odeljenja je bilo pozitivnih ishoda. To je jedan dobar primjer gde se nije reagovalo na vreme, gde je dečak kao žrtva ćutao, gde su devojčice kao najosjetljivije u tom odeljenju konkretno ćutale. Primjer koji pokazuje koliko je jak pritisak, jedna moć koju vršnjačka grupa ima na svoje članove. I to je dobar jedan primjer, kako da kažem, jedne neefikasnosti rada na najnižem nivou, znači kada se problem rešava unutar samog odeljenja, unutar škole. U suzbijanju vršnjačkog nasilja značajnu ulogu ima razredni starešina koji bi trebalo da uoči, sprečava i prati tu pojavu. U praksi ima i dobrih i loših primjera. Neke poruke je bilo u pitanju, što sam ja dobila vređanje za mene poruku da sam seljančica, pa je natrag dobita poruka da je ta osoba isto seljanka i da mi nije ravna do kolena, ni ona kao ni njene drugarice. I onda je tako započeta cijela ta svađa preko poruka, pa onda i dobacivanja i na kraju je sazvano na razgovor kod pedagoga. Postoji odmeravanja i možda s njene strane i moje drugarice i njene drugarice, ali sad smo se smirile, znači taj razgovor je pomogao. Jedan slučaj koji pokazuje u suštini koliko je dobar rad primarne prevencije, gde su odeljenske starešine na vreme uočile da postoje nekakvi konfliktni odnosi između 2 devojčice učenice drugih razreda i iz nekog straha od predstojeće ekskurzije negde su to rekli da bi u stvari trebalo raditi sa devojčicama. Tu je odrađena znači medijacija, najpre sa samim učesnicama, a zatim i sa njihovim najboljim drugaricama, tako da je to bila ta grupa od 8 devojčica i da kažem, eto, to je jedan dobar primjer gde preventivni rad daje onako efektivne i efikasne rezultate. Ja sve eventualne probleme u razredu rešavam u razredu. Znači ne iznosim to u zbornicu, ne iznosim na nastavničko veće, obično ako bude neki teži problem, ali do sad nije takve vrste bilo, saopštim to pedagogu, direktoru, jer smatram kad bi se to komentarisalo naveliko da bi to bilo kontraproduktivno. Jer em živimo u teškim vremenima, em je velika podeljenost ne u smislu nedruženja, nego u smislu finansijskih mogućnosti. Na tu vrstu omalovažavanja sam jako alergična. Jer smatram da niko nije mogao da bira roditelje i kako će da živi i da li će imati dovoljno sredstava, jer upravo moj razred je slika i prilika takvih situacija. Jedan učenik koji živi sa 2 brata, oba 2 roditelja su nezaposlena, pokušavali su na neki način da ga omalovaže, da ga destabilizuju, međutim on je toliko duhovno jak i toliko stabilan da je jedan od boljih učenika u razredu. Tako da se sada, već su oni 17 godina, obraćaju njemu, druže se jer vide da je on vrlo pedantan, vrlo savestan, znači čini mi se da sam u tome uspela. Uz nasilje koje učenici u osnovnim i srednjim školama vrše nad svojim vršnjacima,
sreću se incidenti gde nastavnici i profesori trpe nasilje od strane učenika, ali i đaci od strane nastavnika. Ima od strane profesora jednostavno nasilja tog, možemo ga nazvati emocionalno, nasilja, psihičkog nasilja, na nekog posmejavanja učenicima kada neki odgovor koji se profesoru ne sviđa, da ima pojava vređanja učenika. To je u nekim momentima, verovatno kod ocenjivanja, kad učenik možda osjeti da je u tom ocenjivanju, da nije to ocenjivanje pravilno, da nije dobio adekvatnu ocenu, pa onda učenik reaguje na određeni način, pa profesor mu uzvraća. Najčešće je nasilje da dete protestuje zbog ocene date, pa ili otvoreno negoduje, nazivajući nastavnika da je, ne znam, ovakav ili onakav, ili napusti učionicu. Jedna od institucija u lancu zaštite od nasilja je i Centar za socijalni rad, koji se u rešavanje problema uključuje po prijavi policije, tužilaštva, suda ili škole. Kada je u pitanju vršnjačko nasilje, centar kao institucija nije imao mnogo posla i mnogo slučajeva takve vrste problema. Najčešće to škola obavi u svom domenu, dakle stručne službe u školi ili tužilaštvo. Treba reći da smo u 2008. godini imali 7 takvih prekršaja koje su činili maloljetnici. U 2009. isto tako 7 prekršaja i 2 od tih su bila učinjena ispred škole. Te prekršaje se učinile, čak bilo je slučajeva i devojčice koje se međusobno gurale, čupale, a druge su snimale, recimo, što je zanimljivo, na mobilni telefon, pa se prosto od toga pravile nekakve scene i to je ovako zanimljiva pojava za psihologe. Kod te omladine se pojavljuje nekakva agresija koja nema racionalne razloge. Primećujemo da ima pojava da konzumiraju alkohol na ulicama u kasnim večernjim satima, da bezrazložno uništavaju inventar, klupe, korpe za otpadke ili da se čak bezrazložno međusobno svađaju, tuku i izazivaju prekršaje javnog reda i mira. Valja napomenuti da, obzirom da je ovo mješovita nacionalna sredina, da nema prekršaja sa nacionalnim ili vjerskim predznakom i mislim da Bačka Topola u poređenju sa drugim većim sredinama kao što su Subotica, Novi Sad, Beograd ili druga, nema onih prekršaja koji mogu da privuku pažnju po svojoj brutalnosti. Prevencija nasilja je ključni zadatak društva, a najvažniji akteri su porodica i škola. Ukoliko se u porodici negovao i primjenjivao model komunikacije zasnovan na represiji, dete će takav model da usvoji i dalje da ga primenjuje u odnosu prema drugima. Ukoliko se u porodici preferira model komunikacije koji je razgovor, razumevanje i podela osjećanja, doživljavanja, onda će dete takav model da usvoji i da ga koristi dalje. Prema tome, vrlo je važna uloga porodice za to kako će se dete ponašati, jer je u krajnjoj ili u početnoj priči roditelj odgovoran. Ukoliko se dešava nasilje u školi, naravno da je odgovornost i zakonska obaveza škole da odmah reaguje. Evo, kao i mnoge škole, pretpostavljam, i mi smo u obavezi bili da donesemo plan i program zaštite učenika od nasilja i takođe i akcionu šemu plana i programa za tekuću školsku godinu. Naravno, od septembra meseca mi smo i krenuli da to realizujemo i postupamo po tome. I osnovna ideja je bila da svako odeljenje u ovoj školi izradi jedan pano u kome bi prezentovali jednu nasilnu situaciju i mogućnost njenog prevazilaženja. U smislu podizanja nivoa bezbednosti škole, od nedavno instalirali video nadzor u školi, podigli smo ogradu oko zadnjeg dela škole, u dvorišta,
Dobili smo vojnike na civilnom odsluženju vojnog roka i uz pomoć opštine uvedena je ulična rasveta na mestima gde je to bilo potrebno, znači na prostorima gde je obično nakon škole mrak i gde su se dešavali slučajevi nasilja. U školi postoji tim za sprečavanje nasilja, ali se problemom, pitanjem nasilja ne bave samo članovi tima, nego je to koordinirana akcija svih aktera celokupnog školskog života, počev od odeljenskih starešina, svih profesora, stručnog saradnika, direktorice, dakle svi smo uključeni kako bi sprečili svaki oblik nasilja u školi. Pokušat ćemo i na druge načine da stvorimo kod dece naviku da se kulturno ponašaju, pokušat ćemo da njihov prag tolerancije proširimo druženjem sa učenicima iz drugih škola, organizovanjem sportskih susreta sa učenicima iz škola iz opštine. Prošle godine smo imali nekoliko susreta, ove godine nadam se da ćemo to i uraditi i proširiti. Mnogo toga se radi na časovima razrednih starešina uz pomoć i pedagoga i psihologa škole koji nam uvek pomažu. Koristim i ja priliku na nekoj zameni ili nešto, znači kada mogu radionicu da uradim koju na osnovu toga, ali isto mislim da svaki, znači kompletno svi aspekti života u školi moraju biti prožeti tim. Znači da se govori o tome i na odmoru, i na času, i na svakom času, da ne bi baš došlo do toga. Ove godine smo planirali aktivnosti koje su usmjerene na poboljšanje i jačanje komunikacijskih veština roditelja i na neki način na konstruktivne oblike rešavanja problema. Da bismo na takav način izgradili jedinstven vaspitni stav, znači i škola i roditelji, i jedinstvene metode reagovanja, jer smatram da isključivo jedinstvenim pristupom možemo postići poželjne efekte kod dece. Su zaposleni u našoj školi prošli seminare kao što su umeće komunikacije, umeće odrastanja, profesionalno osnaživanje škola, opismenjavanje srca. To su sve izuzetno skupi, a dobri seminari koji imaju za cilj upravo znači to povećanje jedne osetljivosti. Nasilje ima ogromnu socijalnu cenu koja traži preduzimanje preventivnih mera i odgovarajuće mehanizme reakcije da bi se opipljivo smanjila njegova učestalost. To zahteva multidisciplinarni pristup i aktivan rad svih relevantnih institucija i službi i njihovu saradnju na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou.